Whaafafonga I talafonga le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo le TV iwa. Le si whafonga o Samoa, le 2AP. E fia lava e toi whaatalo whaatu le nei tai au o le amatanga o ngā luenga o le nei vai aso. Au si mai lau whaafafonga I le tautua masani lau le teo le si ufafonga o Samoa le 2AP. E ui u amatau na whaititia le awhai o le atunu u ua a fia le flu, fever, mal manawa tata. Peta ia lo tu maupea whautuanga mal soifua malolo ina. Ina ia whaawau pui pui ngā masani. E pui pui aile pepese o nei whaamai. E peo na mōli mauina e le lua vai aso talwai. I wha maunga le soifua maloloina e le wha amai o le fiva, mai le aso luas fulfito o Februari i le aso limo mati. E a whedi masalau luas fulu mta upu sa mawhai o na wha mawina o le atunu usa nga i atu mo le vai o se fomai. Wa wha mawina le pa ua le anumera i le afe luas se lau ma le fitu, mai le aso ono mati i le aso se fulu ma le lua mati. Wa wha mawina fo i le wha aititi o le numera o tangata ua a fia wha atasi I le fiva ma le tali. Peo na whaamawina I le aso lua fito Februari I le aso limo mati. E tolu se fulu lua sa a fia. Pe ta ia na o se fulu ma le tolu ua whaamawina I le aso ono mati I le aso se fulu ma le lua mati. O lo ta ua foi o I la tau ua maua I le fiva ma le tali o tangata sa o ngaonga le a fia I le limonia. O le whaamai o le manawa tata ua whaamawina foi. Ua whaititia mai le se lau ma le fitu I le ono se fulu ma le lua I le alava vai taimi. Ma ua fautua ina I le atunuu Ia tu mama ona olea a fio le antunu o iti munga li nei vai taimi. Ia o fia I le whai o tali fofonga, fufulu mama lima, alo ese mai no fuanga tumutumu, ma ia inu tala vai ua tu ina atu le fo mai. O le tōtelo le atunu o sanga il mōta ngā se moto o tua, na ilo isi la lao le whale mai I sa vai I maupolu. Ua whai lo ele mtanga luanga tina, matamai tai a tina o nuu maanga fisotai. Se talala tamai ua ingal wengal poloke titasi miliona mo atina e oi tu malo. I wha maumaungal mtanga wenga mali se lau pasene oi tu malo. E iwa se fulvalu pasene oi tu malo ua mai a wha atutuina o lato ofisa. Ono se fulvalu pasene o ofisa oi tu malo ua ato umale au whai ngal wenga. Wha se fulwiva I tu malo ua maua le se fululima pasene o le vai vaenga mua mua le poloketi. Se fuluono pasene I tu malo ua wha maonia le komiti a lato fuafuanga mo atina e o I tu malo. Ma ua maua le vai vaenga na lua le ono se fululima pasene o le poloketi. Ma le fasi futasi pasene o au whai ngā luenga o ofisa o I tu malo. Ua mawhai o na awai ia o onga o le tusi ta iala o le whaatinonga o ngā luenga o atina e o I tu malo. Ua whailua foi e te tau na ausia e I tu malo ta itasi a ieinga ma ta iala o vaenga ta itasi o poloketi. O na mawhai leo na whaamatu watu vai ngā tupe mō vaenga te itasi o le poloketi. E o mai le taiminei ele I maua lava se tali le ofisa le loia sili mai le komiti o skolasipi le malo. O lo o ilo ina vaenga tau skolasipi I le talo sanga le ofisa le loia sili. Ua o mona tu ina atu I le kapineta. Sa talo sanga inai le whaonga ina o tupe whaasau. E whaatupe aia o onga tamaiti a onga whaaloia. O lo o ngā lulue whaavaitaimi I te tonu le ofisa. O le masino te sema sa tu ina tuaile pepa le komiti o skolasipi mo I loilonga. Talu mai te sema le tausanga I luafe luatasi. Ma sa tu li loa pea le ofisa se tali. Ma whaailoa tuai le I whaia se whonutanga le komiti o skolasipi. Peo na whaailoa le sui pāle mia I atuala te vanga Iosefo Bonifacio. Peo langona na o le whaase ese o lo ia mai le ofisa o lo ia. Ina watula ia maua ia avanoa po tulanga maulunga po ACO I tono isi matanga luenga. Ia whapena fwelea ona sitia le tulanga le tongi. Ia wa alu lolo ia le private. Io e te le lavalon te tongi le tula. Ia wa le tau lo ia la ia le tula. Ia amata mai ai le luose lau o le fase lau ia nisi o vatu. O le nei avanoa e mawhai ona sitia le to mai o lo ia amata. E fo ia le whaafitauli o le uti o lo ia e whaatinoina ngā luenga I so tonu le ofisa. E lima se furufana wā onga mai kolisi ese te tonu le atunuu. Na maua le avanoa e asiai no whanga o lo whaatino ai atina e o malo si anga whaafowina a le mtanga luenga o puna oa whaale nātura ma le so manga.
O le tele o polokalame tau sanga titasi, sa ngā ilewa ngō malu si anga i totonua o ngā, ma whaatino ai nisi o ngā yoinga e whaamalamalama ai le whanau, i ngā luenga le ofisa maana tina e whaatino. Peitai, o le tau sanga mua muale nei, ua mawale awanoa e mai mua e whanau ino whanga, o lo ia tina e malu si anga whaafowina, pe ona sauno ai le ofisa sili langolango, ia vaina lepa to ia tawili. O le sini au tua le whaamoemoe, ia si itia le iloa na ia tātou whanau, i tau malu si anga whaafowina, ia iai lo lātou sila fia, lo lātou i le fisota inga, o ne ia tina e tau malu si anga whaafowina, ma fisuia inga o le tau. Ele ngata ilea, ia mawhaio na malamalama whanau, ele tau o ne ia tina e, o lo o mawhaio na maua maipuna o ai totonu o le tātou o tunuu. E lua aso sa whaatino ai le nei a se singa i upolu, ai o le vai aso nei o le amawai le awanua i whanau o lo i savai, e asia ai a tina e tau malu si anga whaafowina o lo i salafai. O talafona mai lau le teo le si ufafongo Samoa mo le amatanga o ngā luenga o le nei vai aso. Whaafafonga i talafonga le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Ma lunga o le sino e, mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa. Le si ufafonga o Samoa, le 2AP.